इंडियन सुपर लीगाचे ट्रॉफीचे आयतारा मुंबय अनावरण झाले. सुवाळ्याक ISLचे 8 टिमींचे मार्की प्लेयर आशिल्ले. ट्रॉफीच्या अनावरणाची घोषणा IMG रिलायन्सचे नीता अंबानीन केली. योगायोगान ही ट्रॉफी सगळ्यात पयली लिफ्ट करपाचो मान FC गोवाचो मार्की प्लेयर रॉबर्ट पिरिसाक मेळ्ळो. ISL 12 ऑक्टोबरासावन सुरू जाता. FC गोवाची पयली मॅच चेन्नईन FC आड 15 ऑक्टोबराक फातोड्ड्या स्टेडियमार जातली. It's a momentous day for us today. We are unveiling the trophy of the Indian Super League. The Indian Super League trophy is a labor of love and a celebratory symbol of a grand triumph. It has been meticulously created by Indian artisans. Its made in India design embodies our love and passion for this beautiful game. It's a symbol of emergent India. It represents our made for world aspirations. On behalf of all club partners and everyone associated with ISL, it is my honor to unveil this trophy. I dedicate this trophy to the youth of India with the earnest hope that this league will motivate the young Indians to be amongst the best in the world in the coming years and decades. Come on, let's football. ISL ट्रॉफी खातीर देशभरातले 8 फ्रँचायझीचे पंगड आसात. दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोची, गुवाहाटी, गोंय, चेन्नई आणि कोलकाताचे पंगड हे सर्तीत वांटेकार जाल्यात. 8 पंगडाच्या मार्की खेळगड्यांच्या हजेरेत सर्तीच्या ट्रॉफीचे अनावरण झाले. 12 ऑक्टोबराक ISLची उक्तावणाची मॅच जातली. 15 ऑक्टोबराक गोयच्या FC पंगडाची पहिली मॅच चेन्नईन FC पंगडा आड फातोड्ड्याच्या नेहरू स्टेडियमार जातली. For the future, so I know, like the partners, we have a responsibility for, of course, for the team, but for the country, especially for the Indian Super League. So sometimes it's good if you have a pressure on your shoulder. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.